DLFM 106.9. Yes, indeed, you are the pillar that holds my life. Checking time from the studios. It's exactly 7 minutes past 7. Welcome you on board. This is DLFM 106.9. The program you are doing, the listening, is Mesom Jesus. It comes your way every Sunday from 6 a.m. to 10 a.m. We thank God. Listen, Jesus, you are the pillar that holds my life. Glory Jesus. Lord, we are much grateful for your protection, for your abundant grace. We bow before you. Your name deserves to be praised. I'm going to be with you from now to 10 a.m. Stay glued to your dial. Can you be my guest? The name still remains same at Nhyiraba Kwadwo Sammy. I'm your evangelist, your pastor, your reverend, your prophet. No pay na yame ase. Yanka fo twede ampo yankopon. Fi se nyame bi pa. Ayanko ekita ye no. Dodo na pass anka wo mse beka wo. Ehuma bro na hweso a twede ampo yankopon de hwe me no mi ani so no. Dodo na pa hu akira kwan. Na so mo sanka. The Yatumbi and Yamedia Huminum Mobro.
pay ya de nyame ase twede mpo Nyankopɔn waye bi pa wo da ya bisa ho wo kwada da te se wufo obesoro no na twede mpo Nyankopɔn abasanda so akita wo mu na dom ana peram dwendwen ne mabi ho ede pa na maya matwede mpo Nyankopɔn ede ba de soronko na maya ma no wo de bisa ho anopai se de ba de soronko pa na waye de matwede mpo Nyankopɔn anopai odofo a wutie mi yi omodin a papa hodo a waye no fagu nsane ani na umfumu so wonso a wo yeti atwede mpo Nyankopɔn ne afoforo no fa no so gu nsane ani atete firi mu se twede mpo Nyankopɔn anka wote wo bone every papa mu a nanka wahweso ama watom wahweso abon ho ban a enti ka wo ye very sure say enka no pe betena say asem bisa me bisi wa no pani wo de bu nkompoko wachi just reflect on your life hwe bra hodo a wabɔ ne ma bi a wahye ne ma bi anka sese ye podin kura na seminu mienu e de ho follow for the sane oba ne gina mu na bisa ho no pay say se twede ye mpo Nyankopɔn wo hwe ye mpapa ya ye ho na watete ye mbone ne ye mfumu so afiri mu a enka no pay edika wo gidi say anka menu me ba kutumi akoso watena se na endrada wo bɔ wura mu wo bɔdwa ase ne mpatam a batan ba ko batan yo na ne mama ko makunum 5 omunyina nyankwanhia wu dakro pe wasi omunyina bom dakro hey in fact nyame atom it is by the grace of God and next to standing minumi no man of peda so tiase edofo utie me anopai obodi akwa kotodwe ni man opai na bu nkotodwe na fa na ase ma Nyankopɔn mese ye den fa na ase mu otin ma Nyankopɔn to se twede mpo Nyankopɔn waye bi yes o deserve say no pay tumi den ase enyuma wutie Efrohima Mesom nchen odofo twede mpo Nyankopɔn aka ona asemo se nimpa mpo anyimi asafo Awurade maya mema abotan na abosia asode aka mfo Nyankopɔn mekese edu pempenso metumi susa na bisa mu se Awurade na me so kura de me kura me ne hwan ede akura ni me fie hwe abusia bi aka me firi mu abosomsoma abusia peyi abusia ye trem bɔ bra ye nye yeda abusia wo kɔ wani ma ne ye twe osan ne yenso de e ba ne se nenne etumi kasa radio so ma foforo tie yen it takes only grace of God, only favor of God. And the bit me do say do pempen so apeso dro. And the penya fa na asema Awurade den. They say twede mpo Nyankopɔn bi power ya brabom. I'm fan is said I'm in Cogrisha since and was said we are second and say Radia Memoir a bay dead Rade Ajewa Ubem. DLFM 106.9. DLFM 106.9.
Nhyiraba Kwadwo Sammy DLFM. No question ni say bedro yi de enye konfo asem debio enye duyefo asem no mkeke ka ho bia bedro yi odofo awutie me no pai se wa ma ho kwama Nyankopam ma brabo no mu a ebeye den pa se de wiase dia de ncheche no has gotten to a timer that say to me invite the Holy Spirit to me ba me no me no abrabo and pay hia Nyankopam dom hia me on konkron say and poni me no me no kwan Mese said the abrabo ne ko sese no said the wiase yakro no be biadro sese no enyo duyefo no mkeke ka ho bia tabi every so Nyankopon na bo me no me no bibi ji me no me no nsem a eyo no nkuto mese eyo no nkuto and we are live on Facebook at DLFM 106.9 bet my journey show no if na hear me free you got a point I want you me say betimi aye in fact no pay e do baby no you me say nyansa na ho de betimi aye now so we realize say in fact you to me nya ho hwe dabi me say dabi o and pay ye bia say ke betimi de ho de nyansa ye bribi e do baby ne ye chiri no so e do baby Nyankopon po ye money de bia na ye nka twede empo Nyankopon enam te bia ye komo now so me nka we say oh papa yeah the adwene yeah Yanyuma wuti every grace asinchen wasi gisa gu bam obatampa gu bam said ya brabo yikwei baby ebi ni mudi enenam baby obi de menum ye no kra akwahye a wo kanchi gu yeso anopa wiane anadwa menum ye no ada sanyam ya memu a obambofo ne hwan wudi ewu nim ntira stock akra na wabie no mesie ka obi nko aka gu Yanyuma kakra kita wa wo yi eji obija eka obi a kasam ne yi wadi dadada na so nyame adum ntira anopa fa na asema urade na fa brabo ne hye Nyankopon sa se de ye menum ye no na mu no aji go bam tibia menum ye no na mu yi bebi abrabo na duro no se twede empo Nyankopon ma mu a medofo e be yire pa
chebia Mr. Sammy Sano Oh my God ye here ready o mayim do ye kwasa de na said your man e kono said ye fia brabo kono said ya wade ne kono said ya dwuma ne kono said twidi emponyakopa mamu a e beyire pa anope ye giant papa daddy Lumba busuya nyina hye ono twidi emponyakopa nsa so ne nyankopon aba se o pagya ye mayi zira ma no ebre pokoko no mu ka kira na omunya kamafo no na omunya ogefo no one nyankopon aba sa de o pagya manya papa busuya afa na basa kese ne to no mo so Yaba mi akosi ase wona abusuya anopa ye mpa bone sei twidi ye mponyanko pon na basa kese ne to mo so yama mi otopro ni ene na abusuya nyina ye mpa bone sei one twidi ye mponyanko pon ofa na basa kese ne to mo nyina mo so onfa mu sie fru atamfo nsem DLFM adwuma ye fo nyina ye du Yesu Kristo moja ne kata ye nyina ye so ye na tiefo nyina oh my Ghana emu asofo emu asorema sorry nyina ye mpa body say woni Nyankopon mre mu na onfa ye nsie firi otamfo ne nsam DLFM 106.9 DLFM 106.9 I don't pay any to you, I don't know. Saturday and point Yankopon Casamaye. A Radin Casa Wabusianum, Chidi and Poyankopon man homeneso, non Casawa Wadianum, make us obia what Yajija, Obia Boka Abu Sicano, sir, Wakwakoya wedding, Obia.
watamfo ate akate e de esi awade no so menne enije ye fa na enije onya bi da wana wade mu da ye mpai bone sei one Nyankopon a otumi pai pokoko mu maizira mafa mu no anopa Nyankopon pai ababo bia da yeti bia bia emo ya de ma wo no one Nyankopon pai mu ma one twini ampo Nyankopon a edu ba bia na yizira manya nsuo nom no ma Mose ede ne poma kire eye botan so mensuo efiri mu baye no ade bia ya akate esi wa brabo so a amen na wo de tade na wai wo kɔ wani ma enko wa kan senseme no one twini ampo Nyankopon no pai wo mpagya ne nsama what did you find no pay na Bible said the idea when you perform no twede ampo Nyankopon apam no enye den because obi akɔ school wa body grace wo bonyina wa ye the masters yes wo ye bia wa ye na nsadwuma ho sensem wetini akwatifi akwanafo akwatoye akwapieye onya dwuma nya da biara da edofo enkachi keep on trusting in the Lord ni nim say Yakob be pagya ne nsa Ewurade be kasa ba Facebook no so anu ahye ma foforo anya bi ahwe anopeyem fa na hase ma Lumba supa ayesu ababo ntena Ghana fo nsini form kura awu senka bi dwumadi ahodo bi awudi a wo be hia nsuo no fa ni nyina akoda Lumba supa Lumba supa eka yem papa dade Lumba wonya ne ba bi kuro nyuma no ho na eyensu a empanifo ato yebo ase edi afan fidie ma source krogen na dwumadi ahodo bi awudi abehia nsuo no se ya ye na ba fie se ya ponto dwumadi bi ase nsore hie mo obehia nsuo nguto dia mo fari nyina nkoda Lumba supa yem pesu papa besma hoho no nsuo no guma ahodo mienu ye wo chasset one ene esanso bottle one in fact nsuo na akono na enam se hu behia na perform ka bi mba hwehwemu nte no Food and Drugs Authority mpanyfo FDA4 ahwehwemu awia giatum entunya bi na wondoma sunsanso bone nyare wade ebi na akiri kura akwanya ba mekese wo kia sifie anya dwuma mfanye wo tricycle sifie bobo ya ko pewa Lumba supa kache ko tu so bi kwa akini na bosum da banya sika edgu botom wonya bi dia hwefie shop bi na wabie wonya dwumadi bi amfani a wodi an se be fra homa trufo yi na woni Lumba supa mpanifo dinsa woso inso no do bi a wo pe no obenya bi ni waton monso an wodi inso kwa akini wa traffic light ahodo mo no monko Lumba supa kache monko tu so bi enko akini monko tu so ni bi emfa enko akini na benya sika homa trufo ni 0555 0555 274 757 0555 274 757 0555 274 757 and 0577 475 343 0577 475 343 Dansoman so yebutumu ha Madam Abayamecha wa Dansoman the shop no adjacent to Lumba Sport esanso binya peer to selene mu e wa Dansoman na homa ne 0557 349 401 Mama Vic Butum our Enquires Sport M Mama Vic of Enquires Sport M the shop no adjacent to Onyinashin Washibena Entima mo pokwase amasaman itobro isawam ofuma ni fanchire mo of Enquires Sport M Lumba supanso no ebuso ahoma ne 0500 680 783 0500 680 783 Brother Kwame Ebutuma da command secretary station
Bra kwa mi butum e wo da command secretary station. The shop no e ben adum choba na. Bra kwa mi shop no da command secretary station. The shop no e ben adum choba na. Na homa na 0244 094 793 0244 094 793. Amemfa unko madam edit kwisi nchen. Edit kwisi butumo dowenya. The shop no any Central University no. Na de hwe ni mu. Just opposite Central University. Na homa na 0246 601 004 0246 601 004 and 0266 400 215. Nana Satra Ebutumo Pokwasi Utumase. The shop no any certified water depot no and the Wahonoma. Na a bank government school na. And that's a bank school. Na homa na 0592 317 481 0592 317 481. Auntie Emilia Ebutumitama Committee 4 secondary grant one Ubutu. Na homa na 0540 423 201 0540 423 201. Celebrity Card 2 anymore. We are live on Facebook as well as YouTube at DLFM 106.9. With the Obana wash Juma no, my fofro and your son for so. And a pub is that not pay? Why you say we are Champion Taylor, on a pen nothing count. I mean, shall be Sana podium in Facebook and for YouTube. What is that with you and pay? Kidiam Pong until the Fanchero. And a permit summons and Edre, Kidiam Pong Concron, any Yano. DLFM 106.9. Lumba in Suka, natural mineral water getting
Meka say twere kokromo no. Twede yam pon Nyankopon kan sem bi. E wona sem mu say wo kɔ na so wonya enyankada. Obesma won konkro no abaye okitaifo. Recent ya no pay yetu yam papa that Lumba busuane ba Yesu Kristo moja anim. In fact, said Jesus Christ can say oko na so wonya enyanka no. Yam pai boni say Yenim se nipa ho de ntumi yenti no. Yeto yen safro. Omu konkro. Bede wo hine. Sane Nyankopon asem ne kan se wonya enyanka da biala da. Obama na asem ne betwitwa age yi. Anopa wie ne anadwo. Anopa we wutie me. Mpa boni say. Oni am nkonkron atwere konkron ne kan say. Obama na ye okitafo. Na wonya enyanka no. Obama sa nkonkron tumi no. Anopa monwuro fie honom. Anopa monwuro abusuanim. Anopa monwuro adwumanim. Dia sei bia. Dia wuo bia enyankwa. Messi ya dia hoɔden bɛyɛ. Ye dia nyansa bɛyɛ. Ye nim dia bɛyɛ. Na so ye bɛpem. Sano pe obɛte ase sɛ sɛ Nyankopɔn amemu a enye ya. So wotumi apagya won sa. E wagya brabɔ na hyɛ Nyankopɔn sa o. Medofo a wotie me. Me bɛyɛ. Chane so say edum pempen so na asrafo na say eposifo kokon na so ma hoɔden na epem a opagya won sa omodo makodi anyina gu fom e kire se okon no muntumi nku bio anopa Nyankopɔn hwe wo say be pagya won sa kosoro na ma won sa so waka kire no twede empon Nyankopɔn say dia duro no uhia wono nkuto dia duro no uhia mo konkro e bi se wuntumi nya bio bi se hoɔden ntumi nkon Let us acknowledge him in our life. Yanka nyame abrabonum. No matter what the situation may be. Nyame mpamwa. Nyankopɔn de ne poma. Ehye mo sansa. Man de kire pokokwa nanka ekwan bia nam. Emo mu paia. Be yidira man nya ba bi faye. Na otumi de pono kata atamfo no so a. Medofo a wutie me. Wo ha no ye den. Wo ha no nso ntira Nyankopɔn da. Wo ma wo ho kwantira. Wo nya Nyankopɔn ni ntira. Wo fa ho to no si ye ntira. Hallelujah. Ya so nyame ahwe me se yaka na hwe ye hu se ne Nyankopɔn te ana pese obaji twidi ampon Nyankopɔn di na wa ma ho kwa Nyankopɔn ni mu a medofo a wutie me yi nyamba dan ho di abrabɔ no mu na be hu se yes indeed ya som nyame a wote ase na watwa bia homatofo na ma wo asobe na akọ osafo de sei na wabo agura mu ana pe facha me na dwumade ni yanhyanse entem na tene nyina mu no de Yankopɔn ase wa manya kwanyima no pei ya bo agura fie ho no mo Yankopɔn kɔso anka ho na tene de mu fa nkyerɛ wo kɔso na fo abrabɔ no hya alade nsa na twede Yampɔn Yankopɔn a waka ne ho ntem no sɛ do ye ma tetefo no yure mfi de biara da Bible me yati ase ese woni Nyankopɔn te sada won sachire de biala da nyame nsachire wo minumie ne yesi sentra so ya matetefo na enya minumie ne Nyankopɔn begu anim ase da da bi empada urade sei obeku minumie anim ase DLFM 106.9. DLFM 106.9. Yeah.
The sense that I get what can I do what him said? Oh, I'm a friend. I'm ready to simply play a fireball. DLFM 106.9.
Asini busu Bahami, Mammy Jitia Juju. Asini busu Bahami, Ma Jitia Tunsumo. Kwenya sanyina so sa adumi mi nyanko po mi no afi wona nipa no sam no nam sai mi onam nipa no sam no nam so pa mi aso ta fo mara ko kositimpa Yesu Kristo ne mi reti chifo so so pa mi su kosisempa Yesu Kristo no sai mi tita enti asi mani da so nyane Yesu Kristo obome mobaino enti samiti sa Yesu ewu baba fuwasi na onsori biyo onyame ya hini ya dane buti onyame ya himampa dana mamfuwa ani ye mekoso mesuda medi erehuwa minyaido ifise meni dasumasu mini ye ni dasubiya ansu Yesu tiasio oh yo 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 Watafuno po mesukuwa menipa po mia Yesu Kristo na jimia Ode mekane boni husukuwa po mia Yesu Kristo muja ne kumamia Eti viasi meni dasu nyinane Udima fuwa Yesu Watafuno be metu na mebia ketena Asaye nuwa mepi Anusa mekase misotafuno be ma Yedrubi na medie Kuno tafuwa na sami huwa kupoa Yedimbia na konjimia Namu aya Yesu Kristo dinua Nitujaji mifiri ninsam Enti sami wasambika Meka mefa Yesu Kristo Enti sami wajumbitua Mefa Yesu Kristo Sami huwa mekuwa sasi suwa nidimu na mekuwa meho Sami chemi samuna seni panti asia Manuwa nati masiyada Many dasunina, ane majumpa Yesu. Enti se bibitu na se mediara wa, media mejesu. Se yase japadi ya deko hina medi mwale ho mashuri mimpa. Emum sadakuru bi metiwa, ekomi koti midano kokoko. Mekomi kobuwe punwa, asura bofo na boku janko. Asudi mafu Yesu wewu. Na mimi ni so besina sorry biyo Ye na kama tiyo sumwa Maikuwa na betu mapata miwasumu Ebuo na sanka mitiyo sumwa Maikuwa na betu mapata miwasumu Akame suwa minyaida Fise meni da soba kupe efiri minsa Ansu Yesu tiasio oh yo 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 Pasiapa
Shani muno besa
DLFM 106.9. It's official. DLFM 106.9. Oh, encore, yeah, whoa. Bembia benu, anabasa, benchia. Now, yeah, sugan, yeah, whoa. Oh, encore, yeah, whoa. Idibwe. Bembia benu, anabasa, benchia. Now, yeah, sugan, yeah, whoa. Bembia benu, anabasa, benchia. Now, yeah, sugan, yeah, whoa. Oh, encore, yeah, whoa. Idibwe. Bembia benu, anabasa, benchia. Now, yeah, sugan, yeah, whoa. Bembia benu, anabasa, benchia. Now, yeah, sugan, yeah, whoa. Onka ya wo, ewa ya bra, boy mo. Onka ya wo, ufibe wo, wadefi wo. Oh, onka ya wo. Bembia benu, anabasa, benchia. Now, yeah, sugan, yeah, wo. Bembia benu, anabasa, benchia. Now, yeah, sugan, yeah, wo. Onka ya wo, ewa ya kwenye wo. Onka ya wo, etiaba we menstro. Oh, onka wo. Eti jadi, abawa mesia. Onka wo. DLFM 106.9. Onka ya wo, mesia, mesia. Onka ya wo. Oh, until be war. Until be war. The body soon be war. And my every the war. Oh, and need be war. Oh, and need you war. The body soon be war. And my every the war. DLFM 106.9.
Nhyiraba Kwadwo Sammy DLFM 106.9. Southern DLFM 106.9. You're calling 24/7. To me, Benedict said, I'm proud of this. No question, pa. She wanna make it said to me, be in the hard one. She said, you're not so for that. You might would if you delayed. Yeah, I can't add in a pa. That's been there. Delayed. Mr. Charles. Quite for Sue. I don't know. Our friend said, Daddy Lumba. I'm going to tat any pay yet one with you, ma. Pay yet one with you, ma. Dear mamma, Enquires our bones. Then you will buy. Yes, the Christa, your channel. Oh, you never know what you ma. Semadu, Abwapa. Now watch your home. I hear DLFM 106.9. You better with you know. Hey, Mesom Jesus. In fact, yes, some Jesus and pa. Ebraso, let me be a home true for the 2 more. Now, Bowramo. I saw by now. What's up for your friend saying? Our child of phone echo. Bob on the toe. No, no, Quenya. 30 seconds. Hey, what DJ Ghanaman, and a permit you out. Which station? The value show sound of Pewabia, their tomb. I won't feed you so. DLFM my nice. Jackass come out. Tommy, a bridge and come on. Champion man, and a permit you out. I'm in funny saying, I am fat. Mocoso, no, and from them. DLFM 106.9. Equanitum is 05340 50199. Is 05340 50199. And 0593 40 6565. Within the same, I saw by an alcohol. I hear from Puna from your free. Be kwa humans and no for food kind ending come up. Nansana no. Woman na wotemen kan opaya. Obeti me afred ya fire WhatsApp number so. +233 593 40 6565. +233 593 40 6565. You funny say and adumo. Adumaraka. Udini baby akasa free. It's a free pick farm. Your friend take comfort. Oh, me am take comfort and pom design. Adomo, Adom daddy namoswe. Ya me adom yeti ase. Ya da ya me ase. Sorry what? Jubilee International Church. Better so for the design. Bishop D. Dr. Bishop Doris Akumia. That was Jubilee International Church. Better. And I am sorry, don't pay sorry. People so bad time. I confuse because a committee would then you will best do sex. Listen, I say, I know people mistake me. Sorry. Better. Because Bomba Diana Cobra, why? Yamika Hopa and take comfort, pick farm. I do more. I do my better for dinner, but you can say free.
wa fa so cross nyanya. Oh, me wa fa se cross nyanya no pombo ko de. Adumo ne rather am say. Ya me adomi hu ye ka cha de sha wo nyanya no ina de me cheche won. Oh, better. Sina no pe me yente o. Me see ya me join the church. Ana ne de be nyoko. Okay. So for the evangelist Sammy. And the chairman wife. Na nsa kwa na me so saba ko fano ko kuna wa shama. Okay. And pe me chama no ga obi da ne to wo so say on akwa so. Better. Mo nyanya me ebi. Won so ne nyame entna. Na yem fani say e na dumo. Na do paroko. Senior udini ba bia kasa free. Beleni dara na me fi ashawa. Senior anope ya soro no okọ ne. Econo new Christian evangelistic ministry. What's up for the saying? Apostle, Senior Apostle Francis Tete. Right, and I pay Osofo and Yasa for money to Chiado for Nenko. And let me queen the child education evangelistic minister. Ubia Namen Shamu, Namenka Ubia home, Ewadum. Amen. Namen Shamu. Amen. Once in Yankopon on cow home. Young Crown Humanos and for our basso and Adumo. Nado Marako. Kofi Mani. Jamala. Ashaman Damon City and Pum design. Yamiado Mopacha also. Yamiado me seen no pay Asarano at the hand was off for the same Yanko. Sorry, I'm called the Hand of God Ministries International. And I talk with the Apostle Christian Rich Pacha. Micha, your quality Priscilla Donko, and then members owning Avenue. All right, when they trade the Ampoyan Copon entna. Yem Faha and Adumo. And Adumarakwa. Made off within baby free. A friend is dark, me free a breed, Jamaica so. Oh, better. Catch that show web bring and send me chair on them. Right, and I'll pay us on that hand was off within the same. New fountain. It's off within the Reverend Abua of Ajamai. Right, and I'll pay one I can't hold on no more sorry. My name is Menina, name my dofu. Here, quite sorry, no pay. Or money from saying. And I are Crystal Bell and Edwina. Better, money yanko pon comra. Amen. Listen, me that's a pa. Yem Fanny say, and I do more. And I do more. John question ye. I put on your party for better, and rather than I'll call with ye. Me share precious group of dear. Okay. And then we will meet you. Yeah. Well, we are war. Yes, flow. Yes, young. A group may not say it wow. And more the pa. Precious no hand. We are there also. So we are why. And then we papa and bed 2 o'clock sharp. Okay. No about honor. Yo. Me share a pastor and here first elder. And the blavia water why set over why fairly George Abati. Okay. All right, Obian so ebete 05340 5019 0593 40 6565 05340 5019 0593 40 6565 Wa mana na utie yen so a betumi e de price 233 593 40 6565 any WhatsApp ahoma no. Good morning. Good morning. Nadumo. Adumara kwa o. Champion within baby akasa free. Moses bi odowenya. Bra Moses dowenya. Senior no pen ya soro ne dan. Me call Mana Mission Church from branch. Right, Osofo din di say. Me Osofo din di Reverend Ashley Love. Ano pay hwan no mo kwa soro chia won na yenko. Ano pay bibi intimate me ko but me busu afo nyina wo mu ko. Ano pay me chia mana asafo nyina. Your headquarters was Teshi Tribble. Your prayer, sorry, paying said Dr. Ablo. Mr. Umina was Teshi. Right. Bye. Bye. Nadumo. Marak. Me what fast we din baby akasa free. Pacha me din di Daniela. Daniela akasa free. Pacha me kasa fi dance. Dance man. O kwa soro ben. Pacha me kwa asolo the Church of Apostolic Ghana. Apostolic Church Ghana. Osofo your friend is saying. Pacha Yosef elder. Elder your friend is saying. Vincent Damte. Better. Njano pe hwan e kan hwan no mo kwa sorry. Mene me ma many minia. O ma me your friend is saying onu anam say from saying. Then Jennifer. All right. Anope Yankopon fa won komra som dwiem.
Amen. Medase pa. Me wofa ase ne ba homa no so ne wani age pa. Na yem fani say ye na dumo. Na dumara kwa de da so tiase. Me dofo be na me saka ne. Oh, me wofa Sammy B. Wofa se Regina. Achimota make. Oh, me wofa ase Regina mpom ti say. Eradi adom na oso. Ya me adom. Se makasa mo abesra mo. Meba me nsure chire enche. Me twa market ha twa so ma sorry. Mate meba pa. Anopa yi asore na wo ko so fudin di say. Pacho me kwa Revival Church of God. Me so fudin di say. Eddie Reverend Joseph Otinya Metias. Better. Anopa ho awon e kan ho no mo ko. Me name me Babema, me loving boy. Your friend is saying Richmond Boating. Okay, all right. Nyankopon fam nkomra som game. Amen. Right. Amen. Amen. Me wo fa se Regina at Water Market. Oya dia pa 24/7. Say wutie ye. Ma me fani say na dumo. Na dumo ala kwa. Tomini. Uni me. Ebri jankama. Senior na no pempom di say. Oh, mapum ye. Na no pe de me den chia kese na de ma. Me da say be memu. Oba de nye kese. Amen. Amen. Na wa wani tia se me ye church member. O de ye for member encha kura me was opening. Sa pepe. Ana pe chia do for dem. Se fata men so. Oh, fata pa. Me fa akwenya we so na me chia me ma me ba kwa o Deutschland. Eye ma me Ama sewa. Oh, okay. Deutschland. The China bebre. Mate. Me da se pa. Ami fani say na dumo. Na dumara kwa. Udin ni baby akasa free. Acha one fast Sandra new tema free zone. Sister Sandra tema free zone. Nempom design. Na me adumo ofa. Ya da ya me adome so ho ya da twede ampon Nyankopon ase. Anopa so ne da hen. Family dey be kwa soro Methodist. Methodist. But ejumanti ma be say free zone hanti me nya adaje nkwa sorry. Oh, kafra. You see about join the DL church. Oh, better. We be na me tie, me we juma ba na me tie. Better. No pay each other for my uncle mama. So I no pay be chia mo ame. And me papa. Sister Comfort. And I'm Papa Anthony Abeka. Okay. Omo kasa of uncle. Eni me nuanom ni na. Right. Yeah, mo no pa. Yeah, that's a pa. Kwaso a na DL church. Why? But yeah, onka onso wo ho. Yeah, the young kwenda nyina. Yeah, Mesom Jesus. I am funny say na dumo. Ka fra me wo fa ese antimi antwen. Obetimi abuagura mo 053 40 50 199 and 0593 466565. I am funny say na dumo. Na de mara kwa. Senior Udin baby akasa free Hansi de oduni. Awo wunim bemma no. Oh, Atomic Hotel na pom design dance man for. Na me say bebre ya bia ho ye. Ya da Nyankopon ase senior no pay asoro ne da hen. Awo mpacho ne ko kumchata sorry. Every gate international ministry. Better. Ano pay hwan na no mo kwa sorry. Ano pay mele mere salad. Na na jimai. Isra. Ana sister wa shamai. Okay. Sister Rajwa. Ana big two on the sword dance my yam go hanam. Okay. Ana sister Ubi. Omina lo ba so ready. All right. E mo nko no so mu se mu tie DL church. No. Pia DL church. No dance ma go se o pia DL church. No answer. Yami Nhyiraba Kwadwo yami se bebre. On ka ho na on so onyo kese pa Hansen Diodu Atomic Hotel. Good morning. Good morning. Na dumo senior. Na dum tene tiase. George Ochre kase friend. Kase free Odumasi. Odumasi no e wo side hen. Odumasi Pokwasi. Oh, okay, Pokwasi Odumasi better. Senior no pay asoro ne da hen. Eno na me kwa asoro no man so din di two types. E wo John Tay. Oh, okay. What's up for din di? Eno na me kwa asoro. Oh, okay. Into okwa memenda on.
Oh, Kafra. I no pay chado for na yanko senior. Michia Docas. Vivian. Okay. How many members? And Millicent. Okay. Michia Munina Nassidia. I mean, come. All right, I no pay. DLFM. Right. Me 76 years. Yeah, means now. Yes, at the station. Yeah, means now. All right, yeah, means now. Pa, yensu ya dasi. And Adumo. Adumanakwa. Udini baby akasefri. But your family divine. Me free tema. Divine tema. Senior okwa sorobeng. Christ International Ministry. Better so for need saying. Even Pastor William Mesom. Okay, I no pay my yenti ufancha kesi ma do for muti ano pay. But me di chaka si ema Pastor William Mesom. Second wa ekoma me do for Grace Nati. Any me man na. All right. Ano pay ubia bete me da CP ena dumo. Na dumo akwa. Sa kwadi tema committee 11 nempom ti saying. Nyame adome hoye Sammy bi. Yeda nyame ase ano pay sak. So for nempom ti say. Nyame adome hoye pa. Wo so for den sorry a woko na yenko. Sa kwadi na ka say. Yeah. Sak wo so for den yenko. Me pacho me so for den dey. Honorable Bishop Richard Jerome Duche Anyagbede Adonai International Ministries of Obakope. A friend Papa One Upienio a Jabakope no. Mate, Sako de Chado for a can yenko. You, Michia me so for penny, Michia my sorry for, Michia me fear for, Michia my bush and phone na, Michia me na phone na, Michia DLFM phone na. Amen. Okay. Mate sak yamin shira opi me fa me very fana call na yem fa afrefo dwumadie no emfansi na de aka na yem fanye enwom kuto emfanso na me ka se bo no nkro na ye me no be kyanya me asem break akra bi nteme no achi no ye be san so edi ho enkomo na dumo na duma akobra senior udini be bi aka se free me pocho wo name Sammy. Oh me name taxi driver Sammy. Senior and payment nam letter kwa pem echi wo baby. Okay. And see, and a payment to him, Madama, Master, Sopho, Reverend, very Reverend, Kwesi Achin Sechi, our woman, Oliver, with woman, Michia, Rebecca, Randolph, any Iman Resaki, and then what one hour by him and a pay. Yaminko baby offer. Right, you also yanko pon cow home. Yam fa frefo dwumadi edi kan no fancy ya kan yam fanya ndwum papra kwam fama o se de woni mo no e bo no nkroko na me no be kyanya me asem be yes manum si maduntem ene wachi no ya de nyum ne be pagya handkerchief na akosoro na ya tontom nyankopon se nyankopon aye bi pa in fact nyankopon de waye bi pa ne yankwa na nyina no yes yen twede yampon nyankopon ene ye beso na watwe so beto dwa say yem papa ya sapon we firi mu ya da in fact penifo se ye du amanfon so na ya ka ya nom nyankopon onfa yem papa ya sapon emfansi pa yem fa ni sei DLFM 106.9 to me away. Abuati abafu. Esu to me kauda. Yesu dimu. Say washi awa. Nyo besa usuno. Eyana soretuno. Eyana manetuno. Uben waduboni. Nesu to me away. Abuati abafu. Nesu to me kauda. Yesu dimu.
say you wish you are. I'm going to bet you what you know me. I say you wish you are. What will not support the sorry? This should be moved. I can't say a just. I'm going to be a cheap. I say you wish you are. I'm going to bet you what you know me. I say you wish you are. What will not support the sorry? This should be moved. Obema wakosoe Esema wakumei Esano diye Daniel Ochi Daniel kochi jatebuo Mwamure jata Wana maya kwa mwadiwo Se wanye Daniel Se wokum Daniel Daniel drew jatebuo numu Na wonyi nabire omwasi Se yewe jiawa Yatempo wa obakutu Yesu dimu Waya nje dance Apwebi ati dance I say you wish you are Apwebi bati DLFM 106.9 Wa una sampa wa sorry Yesu dimu Enquiries, assistant wire diampa. That's why they had this fire. I rather dear only ma. Your fire is sunny cry. And in a timpano, Benyam so. Nipa the place is sad. Yes, I didn't know. That's why Enquiries. Asite moya diampa Nensu edi edi seya Eradi die oni nima Wafa yesu sani kra Eni na diampa numra Nanum sioi Wafaye nanche danse Abwebi achi dese Aseye weti yawa Abwebi bechi ufina umi Say you wish you are. What will not support the sorry? This should be moved. Why can't you dance? I will be a cheap. I say you wish you are. I will be back to you. I say you wish you are. What will not support the sorry? This should be moved.
DLFM 106.9. Lumba in Super natural mineral water. Get a great break. Yes, yes, but you. I said, you a bra. I'm a report. I'm ready, you know. Nhyiraba Kwadwo Sammy. DLFM. I said, you should talk rest. I am from. I'm a report. I'm a report. I mean, yes, sir. Yes, yes, but you. I said, you a bra. I'm a report. I'm ready, you know. I said, you should talk rest. I am from. I'm a report. I'm a report. I know you're baby. Now I'm back where did ya? Now back who beira. Now I'm going to know. Why know you're baby?
Asia, Nabaku Pebeira, now go Reno, Obejani Akano, Ako Bakuno, Asa Uniswa, and Nigino say, Woyina, Miana Mitiane Ware, House Mama ever me, and Mama Tankusi won't trust you, then I rather want my fan. Yes, yes, what you I said, through a pepper. I'm a report. I'm ready now. I said, through stop red swat. Now you're from. I'm a report. I'm a Isi obiara ni o obrebia mi o mubio Mesona kamaira menena miasia Isi obiara ni o obrebia mi o mubio na we na da pruvi Damascus pa na ire moti meniso enunti mi biasi Sanera dinoa Odimi kanya nkono Sami nkoto ne onyo Enshe ni diani monya Enunti ni amisra ni se Kaonya mi se Biesi esu bonti u Aba iripo
DLFM 106.9. Nanso, erade atumi kuno matafo enu dada. Enti sabe kami wansama, yana wakani amayo. Come on,
DLFM 106.9. DLFM 106.
DLFM 106.9. DLFM 106.9. Lumba in super natural mineral water. Oh, I could see me with them. Fina commander ratia. I could see me with them. If you say, oh no, nah, I'll be watching me. Fina commander ratia. Oh, I could see me with them. Fina commander ratia. I could see me with them. If you say, oh no, nah, I'll be watching me.
Lumba in supernatural mineral water. Get a grip. DLFM 106.9. The
I tell you something. There is nothing good in this world. We go fit tell you, say, make you come back. In fact, make you focus your mind, focus your eyes, follow Jesus. Something. Because now he go give you better things. Now he go give you babies. Now he go give you money. Now he go give you anything that you want in this world. Mbano, tight. Hey. From the genesis of this world to the revelation of this world, oh, nobody has ever challenged you, my Lord. Yeah. From the rising of the sun to the set down of the same sun, oh, you are Alpha and Omega. Yeah. Oh, no. Ewo, Akeke, Alagachi, Asumancha, oh, Yapa. Oh, no. Akeke, Alagachi, Asumancha, oh, Yapa. DLFM 106.9. Yes, no kwasam say. Hwede yampon yankopon enkyere na kwa no. Na kwa no so na ebefa. Ejuma wutie yi. Every Margaret Mesa. Ose kyere me wo kwan. Kyere me wo kwan. Se hwede yampon yankopon enkyere ye kwan na. No bienu beyira. Sana no. Wutie bi free Dana Samoa. Edu Patrick. More fast appear. Was never go back. Yes, I you. There be any channel. A 1 year crow. I make a come again channel Facebook on Oswa. Wait, friend, and Kunsuko joke room. Was it thank you, Lord, for everything. No, them pie back home. And I Kunsuko joke room. And a Payamishra P. Okay, didn't you quote joke room? Better. Praise that I was saying. What I say, praise that I was saying. I said, thank you, Jesus. What I say, praise that and a permit you. Richard Mano, I say, good morning, Reverend Doctor. Nhyiraba Kwadwo Sammy bio. Good work. I love it. In fact, every Sunday, on Timmy Hujai Kra. That's CP. The Wafas Richard Mano. BBF. PPA Bay Fine. All the way from Gwetri, Switzerland. The Church Munina. Person said, "Ya baby, I say good morning. Watching you live from Teshi." The Wafas President say, "Catch a dish more Teshi. Nungwa." Mami, the Church Munina. And a patch yamo. Sit down, point to the move. Nana or say to two. Or say good morning from Otumufo, Governor of Crossfire Ghana. Or say dedicate this song to Mami Otobroni, my sweet sister.
And the keys of Daddy Lumba. Let us pa. Rapani. And I say to two. I'm going to punch it out. Uncle Swanya Kesiapa. What the love emojis in the bar. Bevin love. I say, missing you, dear. Prince Obin Hitman, DJ Hitman. I say, young co ascend. What do you say? Minimum. To consult to Border Park and as well. Minimum pa. DJ Hitman, Mr. Prince Obin. Money show host at my DLFM 106.9. Boss and the permit ya. When you have seen it now. Catch up with Senate Gideon Topo, taxi driver. I say, good morning, Sammy B. I'm watching you live from Nungwa. May God richly bless you. And that's the pa. The church, now sorry, I walk on. Hey, dear church. Now, me what for say, Boatima Mary. Me what for say, Boatima Mary. I say, dear, we miss you. And I pay my can, ya man, Susan. I say, what for Sammy B? I see you are one and only Wafasakola. God bless you for the good work. Utiemi no pay. Wafasi ya mishirao. I say thank you, Jesus. Na bebe yedre no. Medame ho aba. Eba me no be cha nyanko pan asem se mabaye enum bi pentem. Mi wia be fa ye handkerchief no. Na afi ye him. Me se ye be him ana pay be him pam. Mama na me homra na yemfa nyame asem be 5 minutes in fam no ye pa ye beto adwumadi ne so me ba sisi a we every Janet Abuaje ose asem no DLFM 106.9. It's official. DLFM 106.9. No kwasema no. Say wo pfa twidi amponya nkopon asema. Ahomane kura bra mo asema o. Anyuma wetie no efi Janet Abuaje.
What you din say? Asem no. Asem kuro ya. What the bowiase. Ade wo mu nyina. Nyame asem nya. Okasa wemla na ba. Okasa wemla na ba. Ekopon bo ade wie ye no. Na esum wo ho. Ekopon ho bagutu wiase nyina. Bagutu nso nani. Na man ye hai. Eya asem na. Anapai ma me ne wonte Yankopon asem sema be yenum tem. Na asem a mede pa no edin a mede atoso no eje. Enibre enye. Enibre. Baby Sam say na evangelist Nhyiraba enibre eho asem no die ntira na ye kasa enibre. Medofo a wutie mi yin. Hwede ampon Yankopon ebo wiase. Ena ode nipa ba asase so. Na nyame di nipa ba asase ne so no. Ode obi apa ama no. Ena ode papa owuo ne nkwa esi ho ama nipa. Ena waka kire odasani sei. Yemfa enkwa na ne asefo nyina enya nkwa. Ti asem ne yepam. Yemu dodo na opte sei yebekwa asode. Yebetie twede ampon Yankopon asem se be ya dachi bia no. Yane asefo nyina ebenya nkwa. Na mibisa wo asem bi sei. Wafa Yankopon na wafa Yesu Kristo. Se nkremo na wokọ na wafa Muhammad na wode wo ho ato ala so na wute Yankopon asem anopa awia ne anadwo. Abrabọ na tisen. Wode bunkompo kakra na hwe ade am. Etisen. Ade baako a eko etia akristofo pa wa nyamesun mu ene ye nuanom kramofo bi nom no eye enibre. Na enibre ya ade a ɛha ye papa wa nyamesun akwantu a yetui mu. Mameka wasem bi. You got a point. Sasa you makada na mame san lupiti. Emre bi baya. Na wiase nyina boabo mo ho ano so mpese o mokọ osoro ahenni mu. Na osoro ahenni mu mo kọ no. Atwede bi besi fom. Atwede na besi fom no. Na esenka atwede no mu nyina afo atwede ne kro. Na enipa ni nyina hye ase se o mo fra atwede no efri asase weso akọ osoro ahenni mu. Na mra wonu mu nyina afro no mokodu baabi no na mo akodu akire yepa. Ene ho na Satan ebehwie sika akọ egu atwede na se. Na wedimrika na wasifom. Na wedimrika efidi atwede no so wasifom. Obi abesese sika ni bi. Wonu ni ba mo ho so no na atwede no asen firi ho no mokosoro. Afi sika no manya but osoro ahenni no mu kwan no wonu mantimi anko. Medofo yi menka nkyere wo se sikapa enye. Sikape eyade a eye. Efise yentumi mmobra ewasase so ewomra yentumi mfa sika na emo. Ti sikape eyade a eye. Na mum ekwan ben na wo fa so a wo pe no. Eno achi nso. Kristofo pi na ni brade. Eni berebere eyade a ekuti enyempa. Enti ama ne do na anya otan ewa foforo ho. Bra wo nyonko bo no. Eni brenti eka wo nko a akaye nkuno ntontwene baabi kura. Edi enti na ese okwaji aduro. Ede wo nua kwa aduro so kwakutia no. Onya wo hwe o. Onya oboni bia da. Onwene wo ho. Onfo abrabo ho da. Nanso wanya bre. Dwana mumie no nyina motimu na mo nyina mo ye adwuma no. Watimi akọ konfo bi nkyɛn akọ akwaji aduro. Akọ petepete. Onwonko no store no se wotia ho no ma. Ontwa hwe ne wongu. Ade ntira ya to na ade yeseno. Medofo a wotie mi yi. Edu Sunday nso a ema koli dane kyesenya asem kuma uduku wachi se wachi mu nie. Ene yanwom no na ada nwomotofo na no kwa leader. Ubo wunsam obi mobi. Woni edese ne obi a. Enso ani brenti wahu ne yeyew. Ani bra kro ye. Adwuma no wadanfo na ye. Enam mmode mbo ne nhira nyame de ahira ne nti eya wo ya. Ba wo won ho sam ye yinadi. Enso so de obo asode akese wa so dan mu. Sanso ya so pani. Oh, anibre na ye wasa no medofo. Eye anibre. Na anibre nso eye ade a ehombone, ye kan se ka bayie no ho. So ye obi a wani bedi ade. Ye deposit ma onyonko na wani bre ya wo ya. Aka anko anke ya tu no.
eka nko anka yi na di eka wo nko a ka ne store no kura nka gu anka akwadwom a wo nko a ne ntɔ wade ko wadanfo kura mpodie anka ma obi akura ntwam wɔ ne store kura nim da kana dwuma ne ngu bedafo yentina wi ase nyasa sɛ yɛse yɛafa nyame a yɛnyɛ de nyankopɔn ase yɛn ɛni berebere yɛade a ɛkutia kristofoɔ paa wawade paa o nanso no nyɔnko yere no hu no no se n'akyi ɛfɛ ohwɛ ne mpokua ne sɛ de ɔba yi tote a sɛ de etie bia no mɛse ne pɛ na me ne nakwada onyɔnko yere I mean how onyɔnko yere ɛni berenti ɔmpɛne de o afoforo de nkuto ɛne wɔpɛ ɛnɛ emebu na yaba ɛne a kristofoɔ ɛne mani berenti edu baabi a bia ɛsɛ yɛkɔ ne yɛkorɔ wahu ɛni bere ba kuya wahu bia waduro one time no bi abaya bi ka na asɛm ɛni berenti okohia bɛmma bi wɔ lɔlɔ kwa ho na ka na ablante de demo no nya ka kuma na air conditioner bomu no utumi sɛ yes imu de sa no manam watam ni sika anim ɔne na ma ku fia na ni gye ne ho kɔyɛ de ɔmbɛya na ablante no waka kyerɛ ne sɛ ɔpɛsɛ ɔyɛ ade bi ma no paa sika bi ɔpɛ bi ɔde bɛma no ɔbɛyɛ gitumu na ablante no kyerɛ ne sɛ ɔyɛ obi a wakɔdwane sunsum wiase ekuo bi na sɛdeɛ ɛtɛ no ekuro bi udidi afakyɛm ya nɔpa yi ekuro bi atu na da n'akyi pam enti ɔntafre n'akyi kuro num ɔtafre a ɛbɛboa no sɛ wɔntafre nso ɔbɛku no bi kɔ bi ɔde na aduro no oni option bi a ɔntumi nsa n'akyi nkɔ fie bi o abaya ne tietiem wɔ se wotiem ya mekun na abrante yi wadwade ɛde perfume ahodo agu no ho de nanso ekura da n'akyi befua no enya sem kuma abaya ne ntafre kuro num ɛma no ɔtafre mu pa ɔbɛda no wɔwɔ no wafi sika ma abrante no yinu aba a wotiem yi nya de hyire nyina ne yesika ɛtu baabi a yɛnya yɛ ni bre no social media pressure to maya no bebre so menne wakodu baabi o si minima anka manye yesu so ma yɛ ni mrade ani bre no yɛ too much yire ho nya adwumaden na bɔ mpaye fo wabra bɔ hyɛ nyame nsa na ka kyerɛ nyankopɔn sɛ onhyira wo nsa no adwuma so ma wo kakran ebeduru ho de ohunu sɛ na asi ne yie no wonim bra wabra wona bra bɔ mu panyu wonim bra wabrɛ ɛne akukuruhwi ase bia ɔfa mu ansanhwede yɛ mpɔ nyankopɔn edi ne du baabi a wadurei nanso anim bra nti ɛka wo nko a aka wɔn wu nankran a ɛka wo nko a de wanya mpɔ ka mmɔ no ɛde na yɛgye bedafo de na yɛgye ani bra yade a ekutia yɛn ɛna asɔfo ne bi mpo ani bra nti watu aduro de atia ɔno ankasa ne nua asɔfo sɛ na asɔre ne ngu na ɔno nko ade nkɔso enso de bi ɔte aso dem ɛka nyame asɛm ɛde na yɛgye ɛde ba ade a medɔfo ɛde ba ade a yɛ presem pompo na yɛba pai emresem moma yɛn sɛ yɛ adwen na yɛn su ne ho aba na ne bra yade a ɛmoa yɛn as a Christopher hwɛ okenkan Hebrews chapter 13 verses number 5 now was to keep your life free from love of money and be content with what you have, for he has said, I will never leave you nor forsake you. Twidi ampo Yankopon aka wana asɛm sɛ onja yɛn na ɔmpae de biara da me yampene de ɛwɔ so yampene de ɛwɔ so ɛsɛ sɛ yɛ pene de ɛwɔ so a Christopher yi mama yampene de ɛwɔ so ɛni bla ne dɔso dodo ɛni bla no ɛyɛ too much de bia ka nko anka nko anya ye unua da anya bia enye unua anya bia enye o ya mmɔ brasa ɛni bla no mama ye nyae 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 8 or say, but godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if you have food and clothing, we will be content with that. Enti nyamesompa a opinion wo mu no eya dinya kese na yamfa hwe ama wiase sanso na yamfa hwe emfiri wiase nkro kristo ni a wotie mi yi me hu obi a wawu a
yatam ne car hodo a wo yam papa daddy Lumba wi ye na ya bisa say na ja pare do a wo no mu de ya he ne di ja no kwan ade a ye nyina ni unyonko a wani abre na ne ya ka hwea wonte enti opeso okoku na totwene no medofo enti wunwu da na asase ne wumfiri so ana eni brada ne ye beyi a ekutia yen e wasase we so moma ye nyan eni bra na na ma atan bebre ba asase we so eni bra kura ya o wadanfo wonya wo hwe watan ne eni brenti e ka nkwank wawu enya hwe ne modern bo kaka obo eni adwumaden a wo ya nyame ahira ne nti eye wo ya keke aka yenkunu kura ntontwene ba bi kura because ye bon ye man fans dodo adwuma no wadanfo bi ye amanfo bo ne den ekanfo ne nti eye wo ya eka nkwank na ekura nkwanwu emwa bi wadanfo bi anya fi afoforo nkyan ye bo ne nti no eye wo ya ne hu ye wa hyi so de bi atia so dem nyame onte saa o nyankopon ade na kire no nya saa na obo ne bra ti mesrew yenye ni bre entungu baabi na wonim kokenkan Ecclesiastes chapter 6 verse 9 Osankafo trensian yimunkron or say it is better to be happy with what you have than to always want more and more. Always wanting more and more is useless. It is like trying to catch the wind. Nipa wani brad ye pa no. Mepe debia mepe bibia bi. Enti se amame hona ko obi nkyɛn a yechi. Sa wote sa Bible said se obi a opese wo kyem frama. Tie ni ye. Osankafo trensian yimu enkron kokwenkan. Enti obi na ni brad ye pi no. Debia no nanu nso ahwe enti de obenya bia nani nso ti debia ne ho kyere no. Uyi obi a wani brad ya debia wo ka achu abrabom. Because wuje wabra boto nkyɛn na wo afoforo de ma wonom. Utumije wabra boto baabi na wo obi di ama no. Ani branye. Timuma ye nyan. Wo pese onya wiase nyama nyina, wo pese onko aye ya. Eti se obi a opese wo kyemframa. Na wa bisa ho o, obetumi akyemframa na. Obetumi akyemframa. Moma ye nyan. Se yonko kwaso abrabom a, ye mompa ye panta na ti na bia da kye be hia ne mowa. Na enya se de bia, wo pese onko aye ye. Selfishness, pese minkuminya, etiri moden, wo pese onko aye ye. Ya mobra sa. Ani bre ya de a, emwa Kristofo no pai. Twede ampo Yankopon ni mu asem nie. Moma ye nya ani bre. Unyonko nya bia bompa ye ma no. Yankopon behwe ho ahyira wo. Na pese onko aye ye wasase ne so anyame ahyehye ne saa. Ade na nkwa mame ne kwama osimisi. Ekasen. Moma ye mie ye ni. Ne yensom nyame ye. Ye nya ani bre ntontwene. Eduane obi anya odi ne ne eye obi ya. Atade obi ansa kan e fa wo hye no eye obi ya. Obi anya baabi ni trato eye obi ya. Ede ya. Edofo, ede ba de a. O me yenyan. Ne yema Nyankopon emna brabonum. Ne yeyire ye ho ye adwumaden ne ye de nyamesuro ene mpaebo ene wopene ebo bra na Nyankopon be hye animnyam. Anopa Nyankopon ni mu asem nie. Me fa afrafo no be yenum 30 seconds. Nyame asem ena ba wo nkyɛn. Me ba isia. DLFM. Sabnaka osi oni paba me Nyankopon ma se no wapoi na onyansa wo he Nyame asem kratumi o twede ampo Nyankopon asem ne kuratumi yesese yafa Yesu Kristo se yakra ne yaje nkwa yafa Muhammad na yedi aro akidi a ya besere na ya brabo no enlo frete se de Nyankopon bo ne bra se de Nyankopon tie se de Muhammad bo ne bra se de Jesus Christ ne bo ne bra o Christian wani brad yes ade ye mwanwa akura 053405019 30 seconds 05340 059340 6565 05340 5019 Yemfani say good morning. Fine morning. Udini baby akasa free. Wo fa sorry Jaina. Better nyame asama ba. Eja papa. Ofanya misra papa. Eni ene anapɛ nyame asama de ama ye futuo. A odi ama ye de boy bra. Eyampo. Papa. O ton ade obi tin chen ti ka say, "Oh, this ene no wa boye den ti."
Mama fa unko a ne koto wa ne nyoma ye. Na mi sure papa ma fa bebre tu me ho fo. Na mi sure onya okesie ma me wate. Amen. Wo pa se na ma one. Obi anka ho. Regina na buedi. Mate, ya mi sure opi. Good morning. Yeah, morning. We didn't be aka say phrase in here. Ya mi asa matter for me ntio. Na na be di waka sam akumato mi. Oh. Ya usikasa ni tie. Oh, ya panga banka. Bama ni pa akumato ni mba. O mai we are there. Ni pa betu ya ye no. Oju na o ya teta. Edi. Yo. Ye dini na be nya. Enwano no. Enwano. Amen. 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 Medasi. Yame onshira won so pa. Good morning. Good morning. Medofo we didn't be aka say free. Me did the George Ochre. Mr. George Ochre. Asema wa boss there. Waka semo. Christophe we ya ye kan o ma semo ni break Christo asore dem. Oba me neneti. Okwa sore. Praise before by marking. Any bread. If we say me worry no bed at 40 something years. On the unfunding near manchu. Behe. Any brain to behe or the why me dem have behe. One funny manche. Kafra. Oh sorry, as only dear sorry okwa sorry face. What just say why as a Christian Yankopon kra no hye na pampem so ani bre bibia dan ya mesi no ka chem say ye beche dan na misi dan ya enya me madea o si ye nche dan no ndi say me so ye beche na me de media mama busuafo yo enti Christopher monsisa emanu titliu na munya duku fita bonenka hu enka hwi nya no de edim be ko Nyankopon ho medawase meso medase pa nya menhira opi. Good morning. That's amazing. Udini be aka say phrase ni ya Pa to cross ya no cross ma minti wa no pay brother na ne pa so me da be doctor chen wa chon do kuta pande o na ya youth na nye o man to me phone say ba fa wa seminar say da bobra me ji the double boy and this time me youth na special youth ni aye ni blue for too much anko pon kan na say me do na wo tie no ho to wana mo fa he na bobo right all right when say Nyankopon tina. Good morning. Hello, good morning, Ofa. Bedo for udini be aka say free. Ofa, I'm Sandra, me kasa free tema frizo. Sister Sandra tema frizo na no pay ma minti o. Ofa no pay dia sema o dia braid ye. Sa pepe o. Ya Christopher. Se min kuminya eni bre ni nua ye a na ya na ya onyanko no kwa na obeye ye. Na so Nyankopon wa anya ne sa o so bia bedi ye. Na so ena ye wu so bi koso na ya. Obi to ade kwa o se mento e koto wa ha. So oni ska wona wa pa ho akwa koto obi bi fo wo mom na be ba be fru o. Itimo ye ni na ye nja ye ni bre ne pese min kuminya no. Na ya fa odo entina na bibia be kosi ya mai ofa na me sure ne asema ade abraye o ma wa modin ade bia fa bra adwuma na ye mu bi etie ma asema na ye ni age pa ye timanu ma asema na ye ni age eno an ye se de boye bra ti de me kan se Nyankopon sure o ma wa modin na de bia tumi bra adwuma yo me da se ya me sure pi asema no ye Nyankopon edia enye ye yasem Nyankopon asema. Good morning. Oh, kafra, me go fa see when Timmy and Train facha me palm. 053405019 059340655. I mean funny say good morning. Good morning. Me do for nyame asemato form yentio. But what was can popular because so say give for no more you see exam. You for an quite so because Kenya wakana ndio kwa yasobi yani kwana kwa kusia California ntina twani 90 sama yamfa ma na da oh ne obi free o kan ni tu ahun ya o
this one in your course. Hey, guys, if you are talking about your course of bonfire, no, next year. You. I find a number was here. What's all I know? I'm not because I saw my farm. You. And I mean, so for Suana, for me, and as some young sister. Again, I hear that. Mati. Oh, that's the fine. Mesom, that's a pass in here. On count, so good morning. Hello. Good morning. Mete on kawa chire pa nti obetimi aben wo phone kakra nka me de beje pa. Good morning. Yes sir, me pa cho wudi ne ba akasa free. Mr. Isaac Kaso no pay nyame asema tofo ma yenti o. No crepa. Oh, wait, maybe, sir. Yeah, Rollins maintaining car that time, no, I used to, but me 2000 when I didn't do you. If free by 1999, why ban you who cry? Man, for many who not there be. Sure, pa. You. By no money and then hello. Oh, me ofa homa no atia to mfacha me pa me ofa free kaso homa no yente won ka be facha ye pa facha. Good morning. Fine morning. Oh, John question here tema. John question alias put on e kasa. 30 seconds me ntio senior. Never any and power there all boy yeah. Bitch odi man no e to be o wa so me. Master. Any play. And found question. A boy how ordinary age more farm. Many a mission, only Sabian Yamin. What to there about many a mission, no need to say, yeah, or no need to manual cost. No to dress. Yamani pano, yeah, Yanu Sao, who say, Bia, Yanni Papa Bia. What I say, but I want Yamini want to shoot Papa. Sure, the question. So be, yeah. Obi nyane sika nso a asa me money go ni be offer go so sika no wonya no pra wonder only be no there fight for your own and one money blow the other master me da say your question ya me shira opi me fa na call na me fa frɛ for dwumadie no emfancy. Good morning. Hello. Yes. Auntie Comfort ni that in fact I from me I think of me big farm. Mama no pay me yenti o. Hey daddy. And you be now I have someone I would be baby. No nam me won say into me come market and me no be come market. Me come back me pe. I say e nam na me kwa kwata Bobby. E bi ono so need e na ntinam. Obetu akawasam. Me de me who na me who life no ni ye na me so ye living the pe na my ye pra wo ma twe me won because we life na me life in ye pe but nko to me do mo compare on the life na aya me ya yo zan ko fu no mo nja awon ya ne bi enfo ne pen ko be biara o de be ko wom ntuma na wo fra me net me afra ntuma go me furu elopre she life me to kwa me furu pre se na me ya kwa ya no daddy ya ka se me to kwa unjin dinda na so be anya kokoti na so no ne she daddy me da se me wo ta be de nya me gbo ho ban. Amen. Oh, good morning. Hello. Yeah, me don't for within maybe I can say free. You see that opinion me ask about yentio. Papa nyankopon sia mo papa ma papa mo di ma DLFM nyankopon sia mo papa ya mi ti wa no pa dia fa dia no pa dia dia ya mi ti nya bro nyankopon sia wo onyanka sia wa amen boss. All right on shira won so pa afra for dwuma die no ya best ye mi wo fa sia ampene. Good morning. Morning papa within maybe I can say free. Wo fa kwa so wo fa fe ya oh sister ya ebri on ka se fi ebri sister ya no pa nyame asema ba yentio wo fa asema waka de na minsira o papa makuma sia de pa na ne waka no onto wa de na yeye onto
on Tom win kwaso obekwa koto baby no pay free dia obeba won chen na so da bia meka se metamfo unye nyame na nyame asira no na wasira no yo wo fa nyame sira pa amen on shira won so afre for me hu sa homa ne de egusu a eba sa bet ebre ne de adwuma de aka no mo me yemfa anya nwom na mo mfa mo hanka chifu no nkosoro na yentumi krakra na mesre mo ene obi nya sika na obi adwuma mpa na ejem hyehye no eni bre kura ya o obi abi adwuma afọ obi adwuma enipa no pese onu ye yesi na adwuma wura anti seconds ohwe na se bebe opese odu no wondu a na we wia ne boss we gu na adwuma pa ne ba afa ekuti aye mo ma ye nyae obi abehu ne na afisi wa ye no so waka na bra bo a kire no ba bi o hye ase a o ke we ne mere ne da obi tifie o se mi na me ye panin aden na wo ya abofra wa ye agya me mesore metu adu atrawo mekun ene ye ne nyame ne hira nipa nyame hira nipa onfa ho ne mfidodo a wanya no de o ma ne ho kwan na ode ne ho to awurade so no nyame hira no ti se wo ntoto ne ma ye na awurade hira obi am wani mere no emwa yen prophet set frimpa wanya ne baby kro se nyame anim nyam bededi yenko ye ne yeti asim no fa hanki no ye ntumi kakra DLFM 106.9.
Ankame de unsa, nami di agogo. So then I'm here, the master mamma mio. You may in a riot. Obe me upe, no ye me. Kuni masiba, na so no ye me. Mi aya gebi kano, na so no bona kutia me. Ana jubo jaka ebo. You may in a riot. Obe me upe, no ye me. Misi kuni masiba, na so no ye me. Mi aya gebi kano, na so no bona kutia me. Ana jubo jaka ebo. You may in a riot. Kai bom bom, oh kai bom. You may in a riot, na jubo ja kai bom bom, kai bom bom, oh kai bom. You may in a riot, na jubo ja kai bom bom, kai bom bom, oh kai bom. You may in a riot. Hallelujah. Seigneur, nyame oduma kebege. Otango di yana na mama nse. Ansu moja na shiobi no. Mama yosu yobi kuni. Mini ya. Ni awala oso pewa se. Na one ne kwa na one ne bano. Ese mo ho. Ni ya se hu. Seigneur nyame atuma. Eke ya hu. Omo bugu no pe. Onu ansu no wodi wu. Ai no keri an kaba. O ka wo. Hu be bi o se. No wodi wu. Seigneur nyame ati kuni mama ye. Hallelujah. Hallelujah.
It's official. DLFM 106.9. Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a great secret. DLFM 106.9. Wasonya sasidia dance ya soul, sensedia, inyakuwa biewa, baby pie, na me yakuwa, baby apa, mesi me nyakuwa biewa. Wasonya sasidia dance ya soul, sensedia, inyakuwa biewa. Wasonya sasidia dance ya soul, sensedia, inyakuwa biewa.
No question say you why na why you Jesus na you owura Jesus Christ na ono na why e die na me no bi ni yanya nkoa bio ya defo pa ya je ye ho Anima wutie Free Francis Asumedu wasi yanya koa bio I would that sonko kwade mama wo fase a wodin ede Emilia Labi wo Amsterdam Holland memu na wo san so your member at the house of Dear Fan Club. So happy glorious birthday goes to you, Emilia Labi, inside Amsterdam, Holland. Also a member of House of Dear Fan Club. He is coming from Sir Kwame Papa B. Sister Gladys, Esther, Tina. But now Amsterdam. And I feed the entire membership of House of Dear Fan Club, especially Wednesday Bones in India. Almost celebrate too. Me wa fasia within Eddie Emilia Labi wo Amsterdam. Holland memo. Ko point shira opi. May the good Lord shine his face upon you, Emilia. This is coming from Master P in London. Hono so say emfa woda kese yakura en confirm Emilia Labi inside Amsterdam. Holland. We remember at the House of Dear Fan Club. Say Kwame Papa B, Boss Ukeda, Mr. Isaac Eshen, President, Gladys, Esther, Tina. Open now Amsterdam. Almost a model pa. Wednesday Bonsa. Open now House of Dear Fan Club. Almost a model pa. I go pointing at him fan chiro. Nhyiraba Emilia Labi. Enyo kese pa. And I pay me what I say. My mom Belinda. Then pump to say. And I pay my auntie say we me pa. Trading and point go pon won shira o. Nothing at him fan chiro pa. What I say my mom Belinda. Shira P. Sounds like my wife Linda. Ubutung. I was shaman. Linda. Shira P. Anyway, so madam for Bakwa. Oh, Allah you Tobinko. Sad Hana war. Within a sister Benedicta. Amanda Petri and Poyankopon until the Mufanchero. Uncle Samo Hobine. On your case here, on Pejam Fratumu Kwatumu. What do ye? I'll come a power medipano. And go point to the Mufanchero pa. Sister Benedicta. Oh, Allah you Tobinko. Shira P. Maybe Nanya Bianesa and Mesom Kumyaso. Let me go fast. DJ Afiba, the international DJ. Oh, Fiana more. Then I said your Becono, no, be Philia Fempa. And me Omutuo special. Sunday Omutuo special, no, or be Pemu Diamao or near Japan. For the meantime, greetings goes to Sarah Ampon, Ubutum. I got Malijo. I know what you be kind of so. The church out. Oh, my man, a day. Agnes Ampon, Agnes Tete, Shira P. Dancing sister Foreign Ampon, the church out. Enemy sister Yante, when you are more Malijo, or you be quana so. Shira Munina. Me boss about Kwan war a denta container. You hear him say many DJ Fiba and the Bismarck Babesrao. Within a day, Mr. Ofuriata, MPP,
incoming constituency chairman. Incoming constituency chairman. Edema MP Pamayokuno. Ewo Adenta. Adenta container one out here. Mr. Ofuriata and a penchaka sian come on. And good point to the Mufanchero when you're Busianina. Need the MPP fraternity now. I'm in Copon Coswam Hoban. Now when you're and Tim Maggie, Awobe, Sansana, champion man himself. Asante Zongo, and Yabusanina, Dixon Badako, Droba Chimadukru, the Chacha Munina. And a Pemidusi, and Mesom Kwasrako preparatory. Medicus Pastor Nilo Atawachri, Pastor Nilo Atawachri, Old Fadama District, the Church of Pentecost, the Church of Munina, the President Elder, and the Daniel Cheto Kensi, and Elder Daniel Jejima, Kwesiba Abu, Charles, and Tensi, the Church of Munina, and I pay me do a ja. Me wa fast Reverend Mesom so soon me betre. And you may damn way is no one to make a biwa. Oh, far, Macrow. Me do a jad international DJ Afiba. I know better now go for many minutes room. In fact, when you bet Japan. To my custom, really was in the DLFM 106.9. With ACP, so I'm meeting a friend of Pandosia, but open Pensway. Nasian come DJ Afiba. Answer me what for some moral support and pay. But me so better than Swanda. Within the Bismarck adu say, man pizze. And a permanent did you medino. What to mention Hanoma, the Senyas Mukumakra. So bomb pie tan or fetchy. And when I'm in now. The what for say Bismarck man pizze. Bismarck adu say, I mean shall be. Champion Taylor, let me copy more Facebook and of YouTube. But you may win your bishop. And a Penyamishano, Champion Taylor, I mean your Cassiapa. Want to make a point out, Duma, and Mesom, the best nation. Bye bye.